ke akwaba na ho ye de ke Dwamena bibia ye boko na no pay boko say board mo kan wasa na mu jam ho ana emwa na asofo no nso a ono kanyam sem okagiti anyum nya ne nyame afre o ohwe ne nyame mfre na no afa ne instruments aba mehwe a mo mfre mda na maba na Kotoko niema o mo ye na fede me hu say afi no mo pe league naje o mai ne maka kama pa no akra me sa te say Oppong Weah mpeso mo koto no na Oppong han ode Oppong Weah ya Kotoko asem ne ye ka no Oppong Weah na o se o si bisa me kasi die na ase bia obu ofu se sika de o ma se na wie mo mfa nkofa no so Oppong Weah se no o dini da se da obu ase afu so sika nye o sika eno ma mfa nkofa so mfa ma ohun e be boa president of Liberia for president no this is our president o why you are amani say sem fa to ababa ku be gam na lusu na nsia so obetimi abo se bibia ansai what the president we mfi nwotwe ase 9 e chire no o sabe Kotoko obetimi abo bibia nsi kwa so okai bo recommend say Kotoko nkofa no ana se onkofa no so omukura de me hu se mpanyimfo ni di hu nkomo but scan Oppong Weah so mo Kotoko scan na wosoro kakra na eye ebeboa sa ne huhu no beto Oppong Weah ba no okay na zo dabi de onu amu ebeboa me the place no yes okoto obi a ne hu no kadachi abode ne hu na we na fu na wonu mfia wadi na mfie de yere se bo ne da woni nyina ebo enti yiko kam fie dia enti obetimi abo a se ma hu ti maka bi a mimi hu ne na mi so anso da fa nua tell eti maka enyi eti Oppong Weah so nyini obetimi abo what oh ni nyina ansa na script Oppong Weah na hwan bi mu na skills no wo ho ohun skills no wo ho Oppong Weah na hwan na me de mi se Kofi Badu sei Kofi Badu de once wa Kotoko dan tu onimu Kofi Badu a ono wo tia butira wo bo but o mun na kan so be babo Kofi Badu oh omba me ba na so ono amu oh ya na ko kan be Kofi Badu no ahuhu na say Yesu ho Peter Mompai enti ya ma Kofi Badu mebo na me de babo Oppong Weah ni Kofi Badu na enten omu once okra no mebo league ibu ana Bannerman so ye nipa bi a once na crossing ye good Bannerman okay 2024 ni wo mu yo ana say ho asema na ye ken menko ba bia Bannerman once na crossing no mini we dey so di mbom net say ndi ana ayinso ba ko a ono de menyini so obeba salamen sansa na ho odin wono ogina kira enti players 4 we no wose o ma kwa yin so ko salamen ope Kotoko yi ana so o si nyina ye pese niema no na empanyifo se de o pa de Kotoko no enti won fa 4 we gira mu a de aka Bannerman Oppong Weah salamen sansa na Kofi Badu once okra ne Kofi Badu be na oni no o kana ko confuse o mti boss nti na mamma bana play say no obi asesa ne diem na defenders no so wa mu na defenders ne die vrade akwa we kura no obeboni ayi kutini ba don na ma kira hanu nde kutiri o mu yetu na won de oni wo be ya mi akofa de obo corners na wa so we obo Kotoko Nigeria wono say yakofa no a ebeboa papa oh na onu so obe 60 something years na boss ya na ya na okoka mfie de obetimi agba a mfamfie ho na won say yakasa sebo afuo ne ayi studio ha ofru play ko ja ma kra kofa spare pass abeton aboa bia na obetimi awura because oba obekọ enti mpanyimfo no wodini enti se player bi de ball ba na ote se we na ne ye fe no Oppong Weah on ko mfa ho eno na ye pewu na ball nyankokura fo ne edibo de bi onyankokura o se aboa wono so ne hu ndi wo kwa mfa ball ne ma no akobu so saramenza oni be bi o na de ho de hu hia e fe no obeba enti boss e me de se matias enti sika obi anti hwase supporters go be pi no mo po abo ani mo na me so me da so fa me so pi na na just o be do go relegation na so me emu agra enti de mo bo en bia amwa enam kwam so pellets from ko ka se me se Kotoko recruitment a wo se saramenza Bannerman Kofi Badu ene kare Kotoko supporters na Opoku Nti nka ho
Opoku Nti mama ehwe na be kun kwa wa mo ni di da bi say wom say no wom na say so mo bobo ba bi na monti o Opoku Nti de na wa ha enti me de me no e be boa na me say mo say bana ma so ha na me say mo say kan de say asma fele ana say mwana mu huru mi obi ahuru what's up now this time who's up now yeah that's as there as munya ko they also ma so bon sambo for nyamamo so mudi adwan so na ejuma so ni ye fence asomodi woni mi say wa ma bibia yefo obuman ankobe ma o man mu adwo woni mi say what this skirt bon sambo for nyamamo so wona ama skirt ntientia ene asomade akesie bi ene ma ne hye bibia na so mi say o ma adwuma ni mu ayefe ena watimi awuram na asomodi woni ma adwuma no me hu say woni anti emi gina se ha na wokeka sanse wi o no ka bon sambo for atamata ena boss say do no so sitie no asomodi no jai kro bia ba ko no so asomodi no ena de ama emre bia sa afi bia mbo exams no na boy da say de bon sambo for no de ohwe yadwamamo so de odi ewu wonim say de ohwe yadwamamo so oni second kwada na say sofo ba hwe ase onko no nsa yisa adwaman ya enti oni ma adwuma papa ena wa hihye ma no so kama ena kane ane ekopa ba process wo fam den no wasam atse abafom ama o mre process a wo boy bia no odi mprantem sa abere wo fen so na ogiska oni ma adwuma wo fun na be say na adwuma no kesen ko si fie say ebo 7 na obi epe no on de ogiska wo so wo koye namfosem na ekoyi a wo ntibi ba kudi ba ko bone mo ma wo na to nde ode ayi na adwuma enti wo nyina ko bu no ho a wo na wo ga ne ho ano wo say dufie dufie tan wo yenya no o huru nkukum yenya no wo so de ne ho wo si juli ko papa kurase yenya no wo so wo de ne wo si akọ wo si akọ su de ne nua ketu afra kra ba nti wo benya kwai krama ofie wo si wo krama ofie wa ka 50 krama ni fie so a wo ka 30 en yes bokwa na ho de ne beba ti dura na dwa na obi epe no se adwuma no free wi ase asomodi enti adwuma no edene enti we fun no na abegu na adwuma na asomodi no wa ma adwuma na abafo aye de enkranke to aka na yeso that biem jensa o sa adama asomodi we ne asomodi ase da ba akore en enkranke to anu so se omunyina ba adwuma nim kan wo pakora na osusa se akora bi anyini asomodi wanye o wanyinyini nkora na be fra mpanyimfo no enti ama babu awa sikatua na bam sikatua badim adwuma nim na asomodi nyin pizza no adan sikatua bam pizza ko twa kana me akoma pa oko wahunu ama wo ba wahunu da wo kwa wotene oba na wachia yakọ birim no so oni hina apote kwa ye oba ho ade tie de wedi na pere adwuma na eden ke mama na oje ba ja ema okay am photo time na ma no ati se eden asomodi ko de beto bisi me muza ke asem se ke wati for abu census for abu census wati na eden for abu census Kotoko ba census ye omo kan Kotoko etitafo no what say ye say ye kan Kotoko etitafo obi an register na ontu esika fa matim no what ena ebisa na me metiam de yere niske abam na nka o mama ko tin za da 70 ke jamra elasi why Friday is ya. Asida di munye de kra. Ya be asomodi. Asema fele bi sei. Be na asomodi no. Asomodi say ni nyuma na oye no. Oso ba adwuma na yefo. Ba eti dem o hweti. Asomodi adwuma na ni nye ho. Timbato ma yenya na.
director also we are na say na say dem so mo di me hwam dem say o tio e say nka mo de tuma nim say e bia director ka mi nim ko amefa so am so me kan na so also we are brother director so mama me nye headline ne nko 1054 boss Dwamena o te ne nka nwumre bia wo empanyina atenase yes wo Oripa TV so ne promise Oripa radio ne promise TV okay yeah that CP engo for Oppong Weah ne ai ko fi bedum bo ko so what does it show anymore so be the team ne Weah